my guys, nuvuga ngo uyu munsi hari akantu ngiye kubazanira gateye gatya. Urumva indirimbo iba ifite icyo bita beat noneho n'amajwi. Ngiye kuzana buryo ki bitandukanye. Umva nk'iyi. Okay. Urabona ibi bintu umva ni ibi ngibi, iyi ni ya kabiri. Enough to leave me. I could never do it on my own. Okay, urumva ni amajwi abiri atandukanye, harimo beat, hakabamo n'amajwi. Noneho uburyo rero bikorwa ku buryo bitandukanye, ariho byitandukanyirije. Urajya hano muri Chrome cyangwa muri browser ukoresha wandikemo vocal remover gutya. Okay, byandikemo vocal remover gutya. Noneho biraza kudufasha gutandukanya beat n'amajwi y'indirimbo. Okay, tumaze kubitandukanya, tugiye kubitandukanya, turahita dukanda kuri no link ya mbere baraza badushyiraho, twinjireho tugere kuri ahantu hameze gutya. Turahita twandika hano browser my file, then twebwe turaza tugacuzinga, dufate hano hakabiri handitse download, tuze dufate indirimbo yacu. Twe twakoresha indirimbo ya Bruce Melody nshyashya. Okay, kugira ngo ube waba ubona ko ari ibintu byizewe, birahita bikora. Okay, turayifata tuyishyiremo. Twamaje kuyiselectinga tuyishyizemo. Kumbutsa gukora subscribe mugenzi wanjye kugira ngo video iyo ari yose tuyaduhuriramo izajya iba yagufasha, nzajya nshyira uzajya uhita waba uwa mbere murayibona. Urabona birahita bigiza gutya, biri kurodinga, nawe urabishyiramo utegerezeho. Ndakeka ari network zanjye ziba ziri kugenda gahoro. Yari network nyinshi birihuta cyane, nta n'iminota byagutwara. Ubishyiramo turategerezaho. Mwibutsa ukande like nimba iyi video wabibonye byakunze. Kandi unatere comment nimba wabikoze nabyo bigakunda. Okay, turabona biri muri audio processing, abana batubwiye ngo pending, turaba dutegerejeho. Mu kandi kanya gato barahita urabona ko batubwiye ngo coding, nabo baba bari kubikuramo noneho. Biri muri process yo kuba babikuramo. Okay, biri kurodinga birangira. Okay, ndakeka bigeze ku musozo. Nk'uko byumvishe nta majwi atandukanye. Nyine mu kugira ngo nirinde copyright yavanyemo amajwi. Okay, kugira ngo nyine mu kwirinda copyright, urabizi namwe ibintu bya copyright. Wumvishe ko bitandukanye. Iryo hejuru ni beat, hasi nta majwi. Iyo ugiye kubitandukanya ufata kimwe ukakivanamo kigashiramo burundu kigasigara kiri 0, then noneho ugahita ugira ugahita usigarana ijwi rimwe ushaka. Noneho maje kubikora uraza ufate hano hasi handitse save, mu gihe none ugiye kubishyira muri telefone yawe save, then bahite baguhitishamo kandi download again. Ana biri ku downloadinga, Paul yacu yageze, ya ndirimbo yahageze, n'izindi kandi akeka zahageze. Mu kwirinda copyright ntabwo ndabicuranga, na vocal nayo irayi downloading ukwayo, urabona nayo barahita bayiguha. Okay, nayo iraba irarangiye. Ndakeka ko uri kuzibona n'indirimbo maje kuvanaho aka kanya. Ibintu byizewe rero. Wewe icyo ngusaba no gukora subscribe, tukaba twabana no mu zindi video zazikurikira. Urabona ngizi no muri indirimbo zisanzwe zamaje kugeramo. Urabona just now. Turi kumwe mu zindi video zikurikira. Ciao ciao.